Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasubiye ku kazi ndetse akoresha inama zitandukanye mu biro bye nyuma y'icyumweru bamusanzemo coronavirus. Hashize amasaha arenga 24 Bwana Trump atagaragaza ibimenyetso bya COVID-19 ndetse amaze iminsi irenga 4 adahinda umuriro nk'uko byavuzwe na muganga we bwite Dr. Sean Conley. Raporo ku buzima bwa Trump yatangajwe na Dr. Conley igira iti ibizamini by'ubuzima birimo n'ingano ya oxygen n'igipimo cy'uburyo ahumeka byose byagumye hamwe kandi biri ku kigero gisanzwe. Mu butumwa bwa video yatangaje ejo ku wa gatatu, Bwana Trump yavuze ko yumva ameze neza, yongeraho ati ndatekereza ko uyu wari umugisha uvuye ku Mana. Trump yavuze ko ashaka ko Abanyamerika bose bahabwa imiti nk'iyo yahawe. Bwana Trump yagize ati uyu wari umugisha wiyoberanyije, narayahinduye numva iby'uyu muti ndavuga nti reka nywufate kandi wari agatangaza. Yongeye ati ko agiye gushaka uburyo iyo mvange y'imiti ihabwa uruhushya rwo gukoreshwa byihutirwa.